Tēnā koe, bro. Tēnā koe. Ka tuari tia taku mata e ki te ai koutou. E te ki te mai koutou? Papai? Ka pai. Tuatahi ake hei ngā ringa me ngā waiwai o tā tātou kaupapa tēnā koutou. O tira hei te whanaunga te aorangi tēnā koe. Ka mahara ke au ki te wai tamare ki tonu ana koe ai te o mahare tāua i te whira i mui tō whare i parapara umura. Oi anō, tēnā rau atu tātou koutou kua tahuri mai ki taku pahupahu i te rangi nei. Koutou ngā kaiako e koke tonu nei, e whanake tonu nei ahakoa ngā āhuatanga o te wā. Tēnā koutou. Kāti, ko Tamati Rimene-Sproat tōku ingoa no te wairarapa ahau, rangitāne o wairarapa Ngāti Kahungunu. Ana, ko te kaupapa matua o taku kauhau i te rangi nei. It's been Māori and mainstream, but ko taku kaupapa nui, ko te hāngai nui pēr o taku kauhau, ko tēnei whakaaro o te more Māori and mainstream media. Ana, anei, te kaupapa, te whakaraupapatanga o ngā kōrero, ka iti noi ho te wāhi ki te wahanga tuatahi, ko waiahau nā te mea kei te tino pirangi au, ki te whakawhānui ake i ngā pito tuarua, tuatoru, tuawhā anohoki. Hoi anō kua rua te kaumeneti ki ahau, ka takahuri tātou ki te tahi wahanga patapātai, nā reira mehe pātai wā koutou tēnā puritia, kia mutu rawa taku kōrero kātahi ka ngana au ki te whakauti wā koutou pātai. Ka pai? Ana, nā reira ko waiahau, e mārama i koutou ki aku kōrero i te rangi nei, me mātua mōhio hoki koutou ki taku whakatipuranga ai, ki mai te aorangi, he tangata, he tamaiti kohanga reo wahau, he raukura tēnei no te aho matua, te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna. Nā reira, e tipu mai ahau i roto i te ao Māori. I was very lucky that my parents saw value in te reo Māori, so even though my dad's Pākehā, Scottish and pink, he saw value in instilling te reo Māori in all of us kids. Ana ko te whakaaro matua o roto i tēnei, ko tēnei whakaaro, ko te reo Māori, te tūā papa o aku mahi katoa. Ka hoki mai tātou ki tēnei whakaaro ako ake nei, ka ruku tātou ki tēnei whakaaro. Hoi anō, this idea that te reo Māori has given me the platform basically to achieve what I have been able to achieve so far is something that is very important to me and is very crucial to kind of where I'm getting at today. Taku ara ki te ao Pāpāho, i ahua rereke taku ara taku whaiwahinga mai ki te ao Pāpāho. I waimari ahau, i whaiwahi atu au ki te kaupapa, ki te hōtaka nei o pūkana, i au e rangatahi tonu ana, ko au tērā kei te pito o taua whakāhuara, that's me in the middle, with the old pretty wepu blonde tips. Hoi anō, mutu ana aku mahi rei, i tino waimari ana te mea, i reira ahau i tino waia, ki tēnei mea ki te tūki mui te kāmera pahupahu ai. And that's something that I still do today. Hoi anō, hoki atu ki ngā mahi te kura, mutu ana aku mahi reira, ka tino waimari ahau, ka tomo atu au ki te whare o te reo tātaki, ne, TVNZ, ka whai tūranga ahau ki te hōtaka o te karere. I tino waimari ahau, ki te whai tūranga ki tau o hōtakara, ka toru tau, taku noho, taku roa, te roa o taku noho ki tau o hōtakara, kātahi au ka whakawhiti, ne? Ka peke i te taiapa ki tētahi atu kokonga o te whare o te reo tātaki, ki te hōtaka o 7 Sharp, whitu koi. Ka rua tau ahau i reira, rua me te hātona rua tau nei, ana no tērā tau, rua te kau ka waimari ahau te whaitūranga ki te hōtaka o Sunday, rātapu, ana kua tata ki te rua tau ahau e mahi ana mo tau a hōtakara. He oe katoa o aku mahi, i roto i te ao Pāpāho nei, e hangai pū ana ki te reo tātaki. Ne? I was very lucky in 2015 to be given an opportunity
e te karere and open the door to te reo tātaki. So, ka reo no kia whawha atu ki e rātu o ngā whare Pāpāho, pēnei whakaata Māori, pēnei TV3, ka re hoki au, ka reo no kia whawha haere ki ngā whare reo irirangi, ngā whare newspaper rānei. So, all my work has been under the umbrella of te reo tātaki of TVNZ. So, koinei te hāngai o taku kōrero I te rangi nei. Ana ka whakahāngai anō ki te wahanga e kia nei ko News and Current Affairs. Koinei te wahi ka puta mai ko ngā kōrero ngā karere katoa o ringa o te tau ka whakaata ne. So everything news, current affairs related comes out of News and Current Affairs. So that's what I'll specifically be talking to now. Nā, te reo tātaki, he mana nui tō te reo tātaki. Ne, koinei pēr te mā tāmua kei te tihi o te ao Pāpāho, I Aotearoa nei. TVNZ has is probably the big player when it comes to the television news broadcast environment. Ane I te heo ngā tauranga One News ia pō ka neke atu I te whetūrau mano tāngata ka tahuri mai ki te mātaki. 7 Sharp he pēra anō neke atu I te onorau mano tāngata. Sunday ka tataki te whārau mano tāngata I a rātapu. Koinei te mana nui o roto o te reo tātaki I roto I te ao Pāpāho, ne? Just to give you a sense of te reo tātaki's position I te ao Pāpāho. Nā, ahakoa rā te mana nui o roto o te reo tātaki, even though TVNZ has long been the big player in New Zealand's broadcast environment. Ki te taha ki te reo, taha News and Current Affairs, ki taku nei mōhio tata ki te torurau ngā tāngata, kei tēnei wahanga o te kamupene. Engari, te kaumatahi ōrau anahe, he uri Māori. So of the 300, only 11% are Māori. Ka iti ake mo te hunga kōrero Māori. Nā mena tātou ka whakarohe I a te karere ki tētahi anō rohe. So if we take away te karere, because te karere is a bit of an anomaly, nā te mea ka whai pūtea tautoko o rātou nā TMP. Nā reira ahakoa ka noho rātou ki raro I te maru o te reo tātaki. They're a little bit different. So mena tātou ka whakarohe I a rātou ki tētahi anō rohe. Ka tae e au te kaute, te toko maha, te toko iti rānei, o te hunga Māori, o te hunga reo Māori, kei te taha auraki, ne? So I can count, like, literally, there's probably only 4 of us that I know of, ne? Ko te awhero nui, ko te whāinga matua, kia nui noa atu I te kaumārima, ōrau, ne? Kia taurite ki ngā tatauranga o te hunga Māori I Aotearoa whānui nei, engari tēnei wā ko te kaumātahi ōrau anake, ne? Kaumatu te rima mo te he te taha auraki. Nā reira ahakoa te mana nui o te reo tātaki he toko iti noiho kei te taha, he uri Māori kei te taha auraki. Ana ka hunga mai te pātai he ai toko iti noiho nei ngā uri Māori, ne? Anei ōku whakaaro. Koenei ōku whakaaro, kaumatu, kei ki mai tahi kei te he nei, hoi anō, anei ōku whakaaro. Ki au nei kaore I pirangi iti ai te reo, Māori, ngā tikanga Māori, ngā whakaaro Māori, ana hoki e ngā kai whakahaere. O ngā tau o muri nei, ne? Ko I rā I rua noi hoai ngā mata Māori whai wāhi atu ki ngā karere I roto I ngā tau. Te wahine nei kei te whakahua nei, ka rekore kei te mōhio koutou ki te wahine nei, ko Tini Molangi, he tua wahine ne, he hautupua tēnei o te ao Pāpāho. Ko ia tētahi o ngā tino, pūkōrero Māori I whakawhiti atu ki te taha auraki. But she was, there's only been a couple like Tini Molangi I roto I ngā tau. Ko iti, ko toko iti noiho, ne? Nā, ko tētahi atu o ngā take I tino toko iti ai te hunga kei roto I te whare o te reo tātaki, kei te taha auraki anō hoki. I tino mimiti haere te puna kai kawe kōrero Māori, ne? So there's never really been, there was at one stage, I believe back in the 70s, 80s, there were pathways for young Māori journalists to be trained as journalists.
and then they would open doors for them into te reo tātaki, but kei te tino mimiti tonu taua puna rā, ne? Kūwaroa e noho mimiti noi honei tērā puna. Ko i rā pia te take he toko iti noiho, ko pēnei rawa te angi tū i roto i te ao, te taha auraki. Ana ka hua mai te pātai o he aha te mate. He aha te mate o te noho toko iti o te Māori ki te taha auraki. Ki au nei, ko ngā mate nui, ka noho tonu te Māori hei papa, ka riro mā te Pākehā ngā karere Māori e kawe, ana ka noho mā tā muri o te reo me ngā tikanga. Ana hei whakataura ke i enei mate nei. He ono marama pia ki muri, ka puta i One News te tahi pūrongo e hangai ana ki te whare here e tū nei ki a huriri, ki te puke i a huriri rā. Nā ka puta i te kai kawe kōrero nei te kōrero. This prison has held some of New Zealand's most notorious criminals, including Māori traitor Te Kuti. Ina mata tonu tuku wā atu ki tana kai whakahaere ki tana producer. Me te ki, nā wai nei kōrero, no hea hoki e nei kōrero. Kei te he, ka me mai he haai, nā māua ko taku hoa i kūkara ko pai. He fact check tērā. Me taku whakautu e tama tuatahi mai ko tana ingoa ko te kōtiari ki rangi te turuki. Kaua ko Te Kuti. Tuarua mai, i ki mai koe he Māori traitor ia. Ne? Engari rā i murua e rāhara e te kāwanatanga. No muri mai ngā whawhai e ngā pahutanga. Ka murua e rāhara e te kāwanatanga. Tuatoru mai he poropiti te tangata nei. He rau mano tāngata o te ao Māori. Ka whai tonu i ngā kupu a te tohunga nei, a te poropiti nei. Nā reira i tino he koutou, te ki tuatahi mai ko tana ingoa ko Te Kuti, tuarua mai he Māori traitor. Ne? Ana, e whakatawira mai ana tēnei kōrero, tēnei konga kōrero nei, i e nei momo mate. Ne? Ki te kore he Māori, ka noho tonu te Māori hei papa. Ka riro mā te Pākehā e nei kōrero e kawe. Ka noho mā tāmuri ko te reo me ngā tikanga. Ne? Hoi anō. E whakapono ana au, now this could seem a little bit biased because kei te kōrero mo te reo tātaki nei, I'm a TVNZ employee still. Engari, kei te tino whakapono au, ne? E huri nei te tai, the tide is shifting. Ne? Ana, ko te tai, e rere atu nei ki mo ana pipipi kei te kawe i ngā pōhehe, i ngā whakaaro, kaikiri, aua momo āhuatanga o mua, ki mo ana pipipi. Ko te tai e pari nei, ki roto, i te ākau, e kawe nei i tahi whakaaro hou. Ne? E hia kai ana ki te whakaaro Māori, e hia kai ana ki te reo Māori. So the tide is shifting. Ana ko tētahi o ngā tino tohu o tēnei, ko te rautaki reo a te reo tātaki. Ne? Ko te rautaki a te reo tātaki. Nā te manahau tēnei, i whakatū. Ka mutu, kōna whāinga he whakauri ngā mā tāpono o te tiriti. So we've got measurable outcomes within TVNZ as a whole. Tuarua mai, he tīpako, he kōwhiri i te Māori hei noho ki ngā tūranga teitei. So Māori managerial positions. Ko tētahi hei taurake i tēnei, no te tīmatanga mai o tēnei tau, ki taku nei mahara, i hono mai a mere ana hon, tētai wā, tēno wahine a mere ana. Rawetana reo Māori, tino wahine Māori ona whakaaro katoa, i whakatūria ia ki tētahi tūranga teitei rawa, ne? He tuarua ki te kai whakahaere matua o News and Current Affairs. Tuatoru mai ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Ana, kei te kite tātou katoa, mena tātou katahuri ki te One News ia pō, ka rongo koutou ia Simon, ia Wendy, ia Waiake rānei. E mihi atu ana i roto i te reo. Ne? E tino kite ana tātou i taua. E taua mā tāpono e whakatina na hia mai. E whakatina na hia mai ana ia pō. Ana, it's getting to the point now where correct pronunciation is so important that if you cannot correctly pronounce Māori words or Māori names, that you will be taken off air. So ke te pērā rawa, te whakapono, te poari, te reo tātaki katoa ki tēnei rautaki.
Ko tētahi anō ngā mātāpono o ngā whāinga o tēnei rautaki, kia nui no atu te hunga Māori kei tō tātou whare. Ne? Heoi, ka hua mai anō te tahi pātai. Ne? Kei hea te ao pōpō. Where are this new generation of Māori, young Māori journalists coming from? Mā wai e whakaki e nei tūranga, ne? Ka mahu e mai Orini Maiki te manahauma, ne? Anā, ko taku whakautu ki tēnei pātai, kei o tātou kura, ne? Kei o tātou kura, kei o tātou kura aiwi, kei o tātou kura arohe, kei o tātou kura reorua, kei o tātou kura Māori, ne? E tino whakapono anau ki tēnei kōrero, tamariki ākuna ki te kura, tūana ki te ao Pāpāho, tauana. He hai, nā te mea, kua hau tētahi. Ka mutu, e whakapono anau ki tēnei kōrero, ko te reo Māori, te kura huna, ne? It's like a superpower. Ko te ki tēnei, ne? It's the key that gets us into all the cool places. I te kōrero mo te huringa o te tai, ne? Anā, ko tētahi o ngā āhuatanga hou, ka kitea nei e tātou, ko e mātou te reo tātaki, e hia tia nui tia ana e ngā kaiwhakahaere, ne? Kamupene Pāpāho katoa tēnei, engari e ngā kaiwhakahaere, te tangata e mau ana i te reo. Nā te mea, ko te tangata e mau ana i te reo, kei te mau hoki, ki ngā whakaaro Māori, ki ngā tikanga Māori, ana hoki, ne? Nā, kua tātou tamariki, kei a rātou ke e nei pukenga, ne? Kei a rātou ke te reo, ka titi kaha tēnei me te reo ki roto ki a rātou, ka titi kaha ngā tikanga, ngā whakaaro, hoki o te Māori ki roto ki a rātou. Nā reira, e hia tia nui tia ana tērā momo tangata e ngā kamupene nei, e te reo tātaki, ne? Tuarua mai, a tātou, ka mahara ki au ki te wā iau te kura, ne? Ia rā, ka tū mai tētahi ki te taki, whakapapa ki te taki, karakia ki te taki, waiata rānei. Ka waia a tātou tamariki ki tēnei mea ki te tū, ki te whai kōrero, ki te pahu i mua i te marea. Ne? Nā reira, kua waia kē rātou ki taua momo āhuatanga, kē rātou te reo, kē rātou ngā tikanga, kē rātou ki te kāro Māori, kē rātou ngā pukenga katoa. Ne? He mahi kai parāwa mai ho te tū ki mua i te kāmera, me nā kua tū kē koe ki mua i tō kura. Ne, taki whakapapa, taki karaki aha, i mua i o hoai, whakatoi mai ana. Ne? He mā noi ho. Ana, ka reu te mohi o nā wai tēnei kōrero. Engari, tino tēnei kōrero. Ne? It's easier to teach someone to be a journalist than it is to teach them to be a storyteller. Ana, ko te tikanga o tēnei, to me anyway, if we look back traditionally at our schools, and this is way back in the day, te reo Māori wasn't a written language. Our mātauranga was taught through language and through stories. So naturally, innately, Māori are storytellers. We've got those skills. Ne? Kei a tātou tamariki kē e nei pukenga. So it's easier for them. It's easy for them to be a journalist because the journalism side, I'm not saying that that's less important, but it's easier for them. Ne? Mā ki te whakatō i aua mā tāpono ki roto ki te tamariki. Tēnā i te whakatō i tēnei mea te whakaaro Māori ki roto ki te tamariki. Yeah? They've already got that side of things. So it's easier for them to learn the journalism side of things. And if I'm going to be honest, iau i te karere, when I was at te karere, nearly, probably actually 80-90% of the team hadn't had any formal journalism training. You know, we learned on the job. Now, I'm not saying it's the correct way of going about it. Hoi anō, nā te mea he kura, he tamaiti, kura kaupapa, kura reo, kura haranei, mātou katoa i mohi o ke mātou ki tēnei mea ki te storytelling. Ana, tēnei whakaaro te eke panuku eke tangaroa, ne? To inspire success and excellence, especially within the te reo tātaki, but also broadcasting in general, te ao Pāpāho. Ne? Kei te mohi o ke tātou, ko kaia ko he whakau i te whakapono. Ne? Ki roto ki te tamariki, ka tae e rātou ngā mea katoa. Ne? It's that whakaaro still. Ko te reo te Māori te tūāpapa. Ne?
Te reo Māori is your key to unlocking everything within te ao Pāpāho, and I truly believe that because we're seeing it. Whakapono ki tō rātou anō ahurea, ne, ko tērā whakapono ki tō rātou ake Māoritanga, ne, ka tā e rātou nā te mea, kei rātou ki ngā pukenga, e hia tia nei e ngā kamupene nui nei, e te ao Pāpāho. Nā, te ara whakamua, how do we actually implement this? Kei te kōrero whānuia haui nei, ne, mo te ao Pāpāho. Ko tētahi o ngā hua o te whakapau ngā pūtea te kāwanatanga I roto I ngā marama ka pahure ake ni. Ko tino, ki te rātou kua he haere te ao Pāpāho, ne? To put it frankly, it was becoming whitewashed, ne? It was old, pale, stale and male. Ka mutu, I ki te rātou, me whakapau pūtea e rātou ki te hunga e poi ana I ngā kai kawe kōrero o a popo, Ngāuri Māori, Ngāuri Pasifika anō hoki. Nā, ko whakapau e rātou te hia miriona tāra ki tēnei kaupapa te Rito Journalism Project. Hei poi I te herue te kaumari manoiho, engari hei poi I te a popo. Ana, I think it was back in the 90s and early 2000s, I whakatūria e tahi o ngā kai kawe kōrero o taua wā, I te tahi kaupapa ko kawe a te rongo tōna ingoa. I whakamoia taua kaupapa rā, engari ngō te tīmatanga mai o tēnei tau ka whakaarahi anō. Ne? So kawe a te rongo is a collection of Māori journalists working within the industry. Ka mutu kei te ata wānanga tātou, I te anamata, ne? Me pēhea rā tātou tō mai I te ao popo ki te ao Pāpāho, ne? Uri Māori, kai kōrero Māori anō hoki. Ka pēhea rā tātou tō mai e rātou. So that's another avenue, and we're working quite closely with Massey University. I think Stacey Morrison's in charge of that space. Hei whakarite ara o kawa mā tātou rangatahi. Tamariki anō, e pīkoko ana ki enei momo mahi. And then tuatoru mai New Zealand o nea kei te whakapau pūtea rātou. Hei whakatū, hei whakakaha ake I ngā ara, ne? Hei whai mā tātou tamariki. So these are some of the initiatives that we're kind of implementing at the moment to help boost, get more Māori involved in journalism, but also in te reo tātaki. And kawe a te rongo, one of the important things that kawe a te rongo are doing, we're trying to establish potentially setting up relationships with schools. So we can, I can go and come to some of the kura that you guys work at, ki te kauhau ki a rātou, ne? Ki te whakātu atu ki a rātou ngā hua nui o e ne momo mahi. Hoi anō, I think ko pau te wā ki au, ko pau te rua te community. Nā reira mehe pātai wā koutou, ka ngana hau ki te, okay, ka ki te kia ora tipi now for 6 young girls very keen to follow this pathway. Are you having any tips or ideas? Hā te teira I te ki ka taia e tātou I te kura te whakatinana kia nui no atu o tātou. Yeah. So, tuatahi mai te pātai tuatahi, a 16-year-old girl who's very keen to follow this pathway. Ka hoki anō ki ngā kōrero I te teia, hei rua slides ki muri. Whakatokia te whakapono ki roto ki aia. Whakatokia tēnei whakapono ka tae e ia ngā mea katoa, me nā ka whakapono ia ki tōna anō Māoritanga. Ne? Because I truly believe that believing in your Māoritanga, believing in te reo Māori will open millions of doors for you. The other, I guess, idea or tip is to not necessarily join speech clubs or anything, but whakamātauria te mani kōrero. Whakamātauria ngā whakataitaipu kōrero. Aua momo wheako, ne, he whakakiki tō kete, ne, tō kete. Another option is to look into broadcasting school. There's a really good course down in Christchurch. Ahakoa he toko iti te hunga Māori ka haere ki reira. That's a really good option.
Nama toru, whakapā mai ki au, ka tae e au well, when COVID restrictions are lifted, I can show you around TVNZ and give you an idea of how day-to-day news works, or how Sunday works, current affairs works. Just whakapā mai. Ka mutu hea te teirautaki ka tae tātou te kura te whakatinana kia nui nātu. Ko tētahi o ngā rautaki tino pai ki au nei, ko ki te nei, I think kei ngā kura kei tauranga moana pia, kei ngā whārua o tūhoi pia. Kua hoko nai te kura e tehi me kōrero take o ki te ki hangai rānei ana ki tō rātou hapu ake, ana he rikoata i aua kōrero, he hanga pūrongo, ne? He whakātu atu ki o rātou hoa, he whakātu atu ki te karaihe. Koira tētahi o ngā tino rautaki pai hands-on, ne? Tā rātou e whawhai o rātou ringaringa ki tēnei